For in hi September ninga kumsak ni som ni panga zirtop ni ania clear tu le ngai thatu zong te chibai kan bu ko cheu tun chuma chon thenjol PCT lom na program aman puina chief minister polal do ma thu soi atangin bolkan an tananga tunai thu chu zinga mi Forest Conservation Amendment Act chungchang aron soina lai bi khi kanan thur chuaka assembly session FCAA an adopt tak chungchang soi fin development atana puimo na tepo aron soi kai ani hemi chungchang hian lelam thu soi te kanan da a ain buk tokin comment lama kan ngai dan te kan soi le theu ton nia abul tanga top thlenga kan ngai thak lo chon thu zia kan riat fia lo hlawma sewang chon abul tanga top thlenga ngai thaturin clear tu le ngai thatu zong te kanan som bok cheuni engani Forest Conservation Amendment Act chungchanga sarkar masahun lain amendment act hialo suaka ta chuanin amendment act ka chau ka kan lamua soivak ngai na kan thlewa kan lau thong tlanga a thalowanga he dan hi ido dal phot mai te ngu kan tia lungrual takin kan do dal ani opposition le ruling kan lungrual thapa do dal na resolution MNF sarkar noya kan pass ani so minua chuan a khilfiana notification alo chuaka a guideline alo chuaka tin a rules alo chuak boka ta chuan kan hanbel chiam ta a kan rin anga dan hlawm kha lo ni hau lo maya so wang chuan kan sarkar ka resolution pulu tu MNF sarkar ngai pokhan a bo zui ta chuang lova bo zui lo mai ni loven gazette notification po a chua lova tin central lama ministry po awum zui ta lova so tian hekin an hun chunga forest clearance lak ngai zong kha he dan noya vekhian an lo la charani om je chu kha amendment act kha kan adopt sia lo na in ado dal na kan lo pass zok tak na in atakin an lo mangreng ani sarkar ma sa tang khan adopt dai to ang khan kan lo mang charani chu wang tan tu mai ndem tur chong kanom lova chu tiang chu lo nia wangin ho atakin i adopt pangu sarkar ma sa tang he dan an lo mang tho to sia resolution ten lo pass na in zui tla kan lo ngai chuang si lova khatiang man lo tu resolution ka su le ngai ni kan man mek thonia wangin aman na dan hi pass lo long u kan tia kan im shil fia kan opposition lampoin min shil fia kan ngai ni an tia kan shil fia ni takmo an tia long takin min pom puya speaker in an buka remti ti zokin remti ti ro tia kan tia remti lo inom chuan remti lo ti ro an te pakhat main remti lo an ti mi lo ni kan zawain kan remti ani tuna kan ti ama sami po kan zawain kan remti ya tuna mi po kan zawain kan remti ya so wang chuan in kan in beidon ani chuan BJP MNF Congress PM ang khat vekin mo kan thur beitur kan ni vek bei big kan nei athiang lovang kan zawain hi trul kan tia kan siam ani ti kha ria ila Forest Conservation Amendment Act 2023 adopt chungchang adopt anyo hi ke ni hian kan lo amend ve thei lova central thilania kan state chung thil chungchang ka chuan kan adopt ve lo chuan man thei ani lova kan adopt ero chuan thudang ani chumi ria chuan sarkar liam ta kan sarkar MLA jong tak thu te khan an lo adopt du to lo kha ani tun tung ni chung lekin adopt turin ruk thei ang beri anron rol lu tani he anron tia hi kan session nei don hian program tu rahi amani in anon datlang ku program in jiak tu rapo chichu kan hu tatlat lo mai ni somni pasaria ni khatna ni ya ni somni pasari sun na zoa paper le te om hal ne no chumi zo chon resolution hian non data ni chu ke ni angai tu tur MLA ho khan kan la fetlat lo a program hi jan la ya anon dani ke phe chu kamuto dar som panya pel to dar som panya kamu khami jan khan mun ma tu le katia kamun nuwa kan nak den lo kai thowa anron da a zinga ka kaldonin choi khama he antia ka honga ka ena ka te ka keng ringot ni som ni pasari angai tu tur kha kai chu ka mu kha adar jong soi taila ni som ni pasari jing taka ka mu ni jan lai kan timaya mi jo chungin
จู่เองที่เนี่ยกันอินเชียร์มันเองเงี้ยกันเฟลเร่งอาไม่รู้จู่วันในคราเดวินอามุนะอันหันเอ็นทัวก็เซสชันโฮละกันลีดเดอร์เต้ผู้รบบ้าเต้อันริ้นรู้รถสักมาอันหันเอ็นทัวคันฮีสรการมาสาปุยนักกันดูโตลกอันรุนรู้ตันนี่ฮิมาเลตีนอันรุนใส่เทตัดเจ้านี่อันรุนเนียลกัลงาลกตาคันฮีเอกสังขัดจักรสมเรียดปริยัดเอกอาคาอันนี้ฮีนิมินเปียลกะกระดาวน์โหลดตะกับพิมพ์เอาจบปนี่ฮีมินนนเปกโลอินมีกันเชียร์โลอินเองกันเชียร์รังเองกันสยังจวนมีอเมนเมนฮีมีอเมนเมนตะกะฮีฮีนี่จูโปกระดาวน์โหลดจบนิมินเปียวันนี้ทั้งมินละเปโลซิมจู่วันจนวันนี้ทั้งมินเปโลข้าสวยหูตูรินันนชบช่วงลุยซีนี่จู่มาเลยจู่วันจนเทียมตะกะopposition เตเดมตุมนัดฮิลงั้นนี่ฮีปอยขบไม่ฮัดยังฮีกันมุจิอาทินมาเซจิงละมากับหูกติจนี่จู่official resolution จนี่มีที่ลีอันโลตุมรูกเจียจู่วันนั้นยังก็สวยดูcabinet meeting minuteนิมินักกันเนี่ยนี่อามาอีดันทรังจาร์ดูโลเร่cabinet นิสมปฐุมเมย์สังนิเลสมนิปังอาamendment adopt ตุริยันพัลนันโลเปได้ตัว cabinet อินตุนเจ็ด PM สุรการ cabinet ยันตาเห็น member สมปฐุมมันกล่า chief minister เล chief secretary เตรียมโลจน minister สมประคัดตาเห็นอันอมันนี่จุดอัน agenda number 1ชูนี่ agenda number 1 proposal for adoption of Forest Conservation Amendment Act 2023 Environment Forest and Climatic Change and decision acuan approve ti ani me ya an approve kha enga tinge zil thai turin MLA te min peglo hi MLA te jalo na po pe chon ka ngai ro rel na tha he sarkari na du lo ti na ni he thil hi tun sarkarin ti lui tum na wanga thil ati ania intention tak tak ani remti anti lai kan lo ve wang khan remti kan ni lovania khongai takin zoram mi puite pon min siat sakse he resolution soi ve thei tur hian eng ma document pe kan ni lo eng ma siat tirna min pe ma lo chuwang chuan heta me ni som pathuma cabinet inan lo pass dai to anya wang hian intention tak tak ti tum nama se mizoram mi puite a opposition MLA te thiam lo chantir tum na tela an mani in thiam chantir tum na tela thilti ni ti hi voinia yan ka sei du a kha house khan lo en le ula house leader pulal du oma khan sarkar masa a sang ni le som ni le pathuma august ni som ni pan ni ta hin sia ka chuta chuan MNF sarkar khan adopt adu lova kan pass puya ke po soina sa kan ni ati a amar chutuna rules and on siam tha a ti na soya kan sarkar khan adopt adu lo nge mai a adopt du lova chu central po an lo thon thalova engma ma an la lova ti na hatun hausa athu soya khan soya ni ma se kan sarkar khan ma lo la chiang khom mai tu kina karon thlen tlai pha ka ti kha hi kaprin levet manani official resolution as passed by the Mizoram Legislative Assembly on 22nd August 2023 Commissioner and Secretary na sign ta hi kha resolution kha assign na ni som ni pariat August som sang ni som ni pathuma ni pa sani ni riat August Commissioner min signature ngein Chief Secretary Government of Mizoram official resolution hi Chief Secretary Commissioner and Secretary Mizoram Legislative Assembly Secretariat in a thon pay ni a thon pay na copy ni chuwang chuan kan sarkar kha malamia lo angina soya dot chiang tak kha hausa khan soya ni chuan adang le kan sarkar khan Lok Sabha lo thon chiang khom mai hi tu kinaka print tharani hi
an lo thon thamia lo wa tia kha do thul gwala ni hey hi ni som ni pariat oga sang hi som ni pathuma commissioner and secretary na sign eta hian true secretary general lok sabha secretariat 18 parliament house new delhi subject official resolution chu as requested by rules 137 of the rules procedure of conduct of business in Mizoram Legislative Assembly. I am directed to forward herewith a copy of an official resolution moved by Sri T.Z. Lalnumtuang, Minister of State, Environment, Forest and Climatic Change Department, which was discussed and adopted by the House unanimously during the 12th session of the 8th Mizoram Legislative Assembly held on 22nd August 2023 for information and necessary action. Kan sarkar khan athon thachiang ani hei hi enga tinge house do to min be mai le chu wa chuan tun sarkar a hi chuanin chief minister te po an thu soi hi en zel ngai to rin ngot chi po ni talove kan en fia zel lo chuan mi pui te hian e do thi kan lo lem do kang tia la oma chu wang chuan tun sarkar bi ka na nai chuan zo ram mi pui te po in an thu soi hi adikem ti proof ma chuan comment pek vak poi a la on le mai a ti te kha voina kan sei lang duwa Then Forest Act reng yang wang siam nge ani Forest Act zong song avain ram ngo ti chian na tur le forest ti chian na tur siam pakhat ma amlo forest hum hal na tur siam lir ni di hiam so forest hum hal na dan tur forest Act om lo chuan etik kan hum hal thiam rem na dan te om ngaya le choi dan tur en ki mangai ni so wang chuan Forest Act hi dan sakei lo ti vak te adan hriat lo thak lutuk khoi rama po Forest Act reng su forest hum hal na dan a hum hal na dan bo se tu te rem na dan ani vek ti hi hriat tur ani amaro chu ram hum hal na dan ani rualin India sarkar chuan keini state sarkar point savom te sakhi te sajuk te ai chuan mi hring kan ngai poi mo zo lui le tlang le ang yau te mau te ruwa te ai chuan mi hring kan ngai poi mo zo khang kha kan ngai poi mo lo ni lovin mi hring development hi sarkar in angai poi mo ve so wang chuan ram ngo dur pui chunga po che mi la mi hring kha kan him miao lo chuan mel malaka defense system kan nei thalo chuan om sia nei lo chumi ane wang chuan ram ngo hum hal si in achunga chengte kan mel ma te laka kan him theina turin defense thila chuan hetiang hian ol samzonga ti ani turan hi ti dan kha anon siam pai ni him na poi mo wangin khole tuite kan mel ma te laka kan him na turin tuna China in minon bei thut se Pakistan in minon bei thut se chuta chuan man mo taka central sarkar mi pui him na tura ma alak ngai nga chunga chuan dan khirlu tuka kan lo im phuar chuan kan che theidon lowa min henga mi sala kan tang the ni chumi ane wang chuan mi hring kha ada chung nung zo ka mi hring him na to defense thil a hetiang gian ti ni ro se ti ka claim anon da then so lo wa chuan mi hring development angai poim bo ngot thatang noya cheng mele eile intur kan nei lo chuan en chitur kan nei lo chuan tui kan nei lo chuan kalna pia nga kan in deal chu helaya fe kong agricultural link road min peru kan khokar kong min siam thatsaru amin lai sakru khotar kong thar min siam saru ti ve kan mi hring chu kong om lovin communication om lovin kan om thela khang zong zong kan ti don khanin kan lei pui kal na tur kong kan lai don point thing chu kan kiangai ni so wang chuanin development kha mi hring development kha angai poi mo chu tianga chuan project poi mo zol le khatiang tura khan tiang hian ni theyang tin tle mol sam de zan kong anon zong le tapoka chu mi hring tan ve kani chu wang chuanin ram ngo nei dem dum mai la ei tur nei lo kan om chuan ami ramajin na turin airport po kan nei silo chuan motor chuan na tur kong po atlang silo chuan om jan nei lo chu wang chuan mi hringin mamo aneya khang tele kan ram
hum hal na tur kha etia kal tlan tira dim doi taka man na tur ati atana chutianga anron siam choni dan thalu tuk ani keinin helaya dan sakai tia zoraman shal kan raman shal tia kanin tiwak vak khichu tudik chan ve ni ti hi relangin hai tun la ya hianin opposition ai ma opposition te hi kan oma aboi thla khopa ramten mangai viaw ani chuan alomom kati amaro su voinia kan hruai tu te hi ram mangai na konga pen engzan nge anlo pen to eng te hi i thengil lawangu tuna india sarkarina mana andan siam kha ramri international border changa they are boruak mela ni jela ke imza chin chunga chuan ram ven himna thille sarkar lai puin ram tana chulpi atia chuan foresin nialna anei theilawang avain kha forest changin nialna a om turani lo ti dan kha amen menan siam pup maya ti chuan Bangladesh changa kemza Burma changa kemza chun Mizoram til fek chu wangin khata ka chun min khu ta veka khamia kan ngoi ro u ai nga mama nangnin min ron bar lui chu kan du lo in chan kan la ve ta ti chun khamia kan puduaman chanan la reng lo min ti ka ama per kha khami du lo na bil kan pas dona chang na sa voi nai ro chuan ali lam so ma soi ta lau ka khami gan chan lang na pu gan October ni som pasaria sang ni som ni pakhata adau dal turin committee kan siama chumi te chuan an du lo thu October ni som ni pakhata an then tha a ti chuan India Mizoram mina kan du lo thu ka kan then tha ani tona officially chu chau chu ni lovin me ni som ni paru sang ni le som ni le pathuma kan parliamentary committee pui joint parliamentary committee kan chief secretary ten he da ni kan kan du lo tin an ken thapok ani tin chu lo po chu an nuwa po voi thum na kan ju ken thalea gau hati meeting a kan du lo zia na statekin Mizoramayo ten an ken boka maro chu anron tilui ta zel sia ti chuan kan du lo na ka okas ni som ni pani kum sang ni le som ni le pathum kan in thandon chepa hausa kan vain hei kan article 371G kita kan tar ki ownership and transfer of land kan ram nei tuni nale a transfer na dana Mizoram Legislative Assembly thu nei na to aneyang India Parliament thuani lawangti khitamin zia sakki akal ani choeng kan du lo tin kan pasta atong na perle pur berpo pulal du makha ani nge ani chowangin emene fofinan pas maya engman zui pui lafa te anti ta deu diva kami kan pas po ka eta kan assembly secretary ata secretary in eta Lok Sabha secretary general a resolution as you petat tapa chief secretary of Mizoram Aron Pea kini point anat yang perin kan dulau tuka kan pasa kulam kan tlena andan pasi constitution article 371G angin Zoram legislature in kan pompui lau avang in zianei lau kan latitlat amar chuti laya poi em tu mania kan pompuye ananti tatlat mai ka avahan poi tak em kan tian
lâu ngồi mấy ila chaturani chu wangin ama a pudu omate ho ne na kan pompui lâu a lâu a chalo kan ti ka ama ho ngein tuna chuan anan pompuya ama sa nol tu tinga mindim tian han tum zuita amar chu ricota fek chu van zoram mi puyen poi antia hei NGO zong le association dang point cha antino ke ni chuan NGO ka kan ko khoma kan hun lai athat lo zia po kan soi pui feka hau sa kan pa sa ni kan du lo naka chu wangina zuinan po Lok Sabha Secretary General he ta khulama kan the tha kan be char ani chuti laya tuna ZPM sarkar ina an pomle tak mai poi kan tilu tuka mizo mi puitan til poi lian an khoi ani khoya motor an leina amana to mo tu contractor an pek dana diklo tila memo khang mai kanilo kan rampum pui foresina humhal atumna dan masakalai mek po an cho chiatir veka mi ram chu international border an omvak leine mo le keini chu avain min cover vek ane kata changa kantal chuale pathianin sarkar na min la pele thuayanga chuti una chon kan hausin amasa oti ka kan du mia lo chuwangin kan pas thar lea kan constitutional right 371G angin ownership and transfer of land kan thune nai tuna chuan amei cher kan ron chia kan ron lek ko le ti addo ta kan namapa ani kap ani chuwangin hemi hi political party dang zong tin NGO zong tin rammi pui te poin a serious na sila ka soitop na katidu chu anei tu le mi khwal chu kara la e mani ti ye ni e